je međusobni meč za bodove. Uvek kada igraju ekipe takozvane velike četvorke, uvek je to derbi. Iako ima navijača drugih klubova koji gunđaju kada se upotrebi taj naziv velika četvorka, u jugoslovenskom fudbalu postoji. Je načinio Jurković koji, kao i na utakmici u Splitu, ima zadatak da striktno markira Dragana Stojkovića. Prosinečki. Lopta za Bursaća i prvi udarac na... Bursać, Robert Prosinečki, prilika, 1:0! Odlična kombinacija fudbalera Crvene zvezde. Pogledajmo još jedan put. Bursać do Prosinečkog. Robert Prosinečki je precizan, udar je nemoćan. Treći prvenstveni pogodak mladog reprezentativca Roberta Prosinečkog. Stošić. Prilika za udarac. I 2:0. Vlado Stošić. Tu iz svoje mreže. Branko Karadžić. I šutirao je Bućan, a gol je spasio Prosinečki. I odbrana Pudara. Publika to voli, ovakvi potezi se uvek pozdravljaju sa tribina. 85. minut, Dragan Stojković, kapitan Crvene zvezde, osigurava pobedu svom timu. Protestuju igrači Hajduka, misle da je to bio prestrogo dosuđen 11-terac. Su se odlučivali bodovi posle penala, odbranio 10 udaraca sa bele tačke. Ivan Pudar koji važi za specijalistu za odbranu 11-teraca. To su igra, golovi, nadigravanje, pobeda boljeg. Ono što ne voli, to je bilo izuzetno slabo suđenje Maravića iz Subotice. Poštovani gledaoci, doviđenja sa stadiona Crvene zvezde.